दावत मुकाम डॉक्टर पीरजादा समीर सिद्दीकी साहब मदद वाली टीमन पानस तवर बड़ शफकत विज विज सैनिस गुजारिश पे शफकत कर तशरीफ चूँकि त्राम वक्त की इसलिए मिनहाज कुरान इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर ज़िले अनंतनाग तक बड़ मुबारकबादी पेश कर मोहतरम मिसाक साहबस बेहतर बाकी फर्जन तीन बाकी यार यमो जन यह अजिज महफिल मुनक़द कर मुबारकबादी हकदार बे सजन अवकाफ कमेटी हंद जिम्मेदारान इमाम साहब जुमला अराकीन अवकाफ कमेटी तम तदा मुबारकबादी हकदार यमो जन आज अजीम शान प्रोग्राम एहतमाम कोर और बिलखसूस जन यथन बड़ा तवील खिताब कोर सन रफीक मोहतरम मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी साहब जन जिम्मेदार मिनहाज उलमा खुतबा कौंसिल जम्मू व कश्मीर और तफसील मोहतरम मुकाम मौलाना डॉक्टर आशिदुल कादरी साहब जन सदर मिनहाज कुरान इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर बेशतंबगर मौलाना शाहिद कादरी साहब जन जिम्मेदार खुतबा कौंसिल मिनहाज कुरान जम्मू कश्मीर जिला अनंतनाग तो सान तक मुबारकबादी ज्यादा मजा पर्द थावन की चलो पर्द रोजन ज्यादा क्या चूंकि वक्त बड़ गलत प्रोग्राम मुख्तसर ये गुजर आज अर्ज कोर्मुत कैलेंडर अवेलेबल 2019 मिनहाजुल कुरान कैलेंडर अगर कंस शख्स फैसला कर 50 रुपये मो कोर्मुत इख्तितामस पे नबर गई कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर मिनहाजुल कुरान सह हासिल कर तो ज्यादा रोजन मज हल पाई तो इन दरमियान मेहमान खसूसी बदिम दावत येथन स्टेजस पे मोहतरम मुकाम डॉक्टर पीरजादा समीर सिद्दीकी साहब नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी कसीरा मयस्सर नशुदी सआदत कसीरा मयस्सर नशुदी सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरानी फिदा बनाम अली मोहतरम नईमी साहब नमाज पढ़ान अरशदुल कादरी साहब जुमला बुजुर्ग हजरात पेश नमाजी मस्जिद हज़ा दीगर अक़रबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानस अशमुकामस मज दुहस बराबर यह मजलिस मौलूद काबा तो तम किन
معذرت خواہ کہ ژیر لوگ تھوڑا اصل اس میں ونمت یمن جنابن کہ یتھ دہس پہ گژھن واریاہ یم مجالس گژھن پتہ منہاج القرآن طرف گژھا باقیو نظمو طرف گژھا تو گژھن مگر غالباً اس جنابو یہ سمجھمت کہ نسا مے دوپ کہ مے بہر صورت ون یہ مقصد خدا دل یہ کوشش تو محبت کہ مے شاید تہ ورے لگان کی منہاج ورے تو تہ تھی رغبت الحمدللہ اللہ تعالیٰ پوشن ونم نا لہذا زیادہ وقت کی تھی تھکمی شاید صبح پہ تھی یتنس تو مے کر آیت بینہ تلاوت کی نہ کور مے حدیث پاک تہ برہ کن تلاوت بہ ون مختصراً موچ موچ زٕ ترٛےٚ کتھ تو بہ ہم رخصت تہ گۄڈنِچی کتھ یہ دۄہ چھُ اکثر اہل سنت والجماعتس مز دیجو معافی اکثر اہل سنت والجماعتس مز چھُنہٕ یہ دۄہ متعارف یعنی it comes and goes unnoticed یوان گژھن تُہۍ پرٛژھتو وتہِ پٮ۪ٹھ عام نیٖرتو نٮ۪بر دٔپۍتوکھ آز چھُ بوٚڑ دۄہ ہے کیُتھ بوٚڑ دۄہ کٔمۍ سُنٛد بوٚڑ دۄہ یعنی کہِ اَسہِ چھُ پانہٕ یہِ ہسا یہِ اَتھ سۭتۍ اَسہِ چھُ جہل ورتومُت لا علمی ورتٲمٕژ اَتھ سۭتۍ بعضو چھُ تجاہُلہِ عارفانہ ورتومُت یعنی تِمن چھِ پاے مگر پروردگار زانہِ تِہُنٛد تہٕ سون کہ کیا مسلحت چھےٚ کہ کیازِ چھُنہٕ مگر بہٕ اوسُس وُنہِ تہِ دپان ہوٚتہِ پننٮ۪ن عزیٖزن بہٕ دپ تۄہہِ تہِ خبر شرارت کھسوا کیا کھسوا دوبارٕ دیٖزیو نہٕ مےٚ دعوت مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ضروٗرت مگر بہٕ ونہٕ یہِ کتھ أسۍ چھِ آز شرکس منٛز تیوٗتاہ شرکٕچ بۄیہِ ہٕنٛز منٛز گژھان تہِ کیٛاہ گوٚو اکھ گٔے رٕژٕ جایہِ اکھ گٔے تبرُکات باقٕے چیٖز مگر اَسہِ چھِ وۄنۍ برٛمجن تہِ لٲگمٕتۍ سجدٕ کرٕنۍ بہٕ کیٛازِ چھُس یہِ کتھ ونان بہٕ ونہو تۄہہِ کٔمۍ چھُ کُنہِ جایہِ رٕژ چھِ چلو احترام کٔرِو سُہ سجدٕ کٔرِوس تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗد بُت پرستس تہٕ اَسہِ تِمن کنٮ۪ن ہٕنٛدۍ تامتھ چھِ أسۍ دۄہ مناوان ییٚتس کانٛہہ کُل آسہِ بوٗنۍ آسہِ برٛمٕج آسہِ کٲنٛسہِ صاحبہٕ سُنٛد تتٮ۪نس چھِ فی ؤری بنڈار کران بوزان چھُوا مگر یِم چھِ کینٛہہ دۄہ یہ چھُ یِم دۄہ یِم چھِ أسۍ کران مگر بعض دۄہ چھِ تِم تۄہہِ چھو وۄنۍ پانس تہِ پتہ بہٕ کیٛازِ ونہو تۄہہِ تہٕ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو مےٚ أسۍ چھِ اکھ أکِس یہِ ٲییٖنہٕ ہاوان پانے واریاہ چھِ تِم تہِ دۄہ یِمن کُن زن کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ أسۍ چھِنہٕ زن یژھان اوکُن گژھُن کینٛہہ کیٛازِ چھِنہٕ گژھان سُہ زانہِ خۄدا حٮ۪کمت کیٛاہ چھِ نتہٕ ییٚلہِ زن آز چھُ ولایت کِس بادشاہ سُنٛد دۄہ تمام دستگیری نقش بندی ٲسِن اکہِ سلسلہٕ سلمان فارسی سٕنٛدۍ سلسلہٕ نقش بندی چستی ٲسِن کانٛہہ تہِ ٲسِن تِم درٛاے ییٚمے دۄہ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ دۄہ بارسس آو ییٚلہِ حقہِ گوہر کعبہٕ منٛز درٛاو تیٚلے اوس شیٚیمہِ عُترت شاہ رجب خاجہِ صٲبُن دۄہ ییٚلہِ اصلن یہِ دۄہ چھُ یہِ چھُ کن تہٕ بُنیاد ولایت یہ گوٚژھ اہلِ اعتقاد زیادٕ وژھا آسُن الحمدللہ الحمدللہ وۄنۍ یِمن لۄکٹٮ۪ن نوجوانن خدا تعالیٰ دیٖنکھ عزت بیٚیہِ دیٖنکھ صحت یِمن چھِ رغبت اتھ کُن گژھان کُس کَنہِ آیہِ مناونہٕ تٔمِس مُبارک اَسہِ چھِ پتہ گۄڈنٮ۪تھٕے تھاوو کلیر کٔرِتھ أسۍ چھِ یہِ پران چراغو مسجدو محرابو ممبر ابو بکر عمر عثمان حیدر
Öşçü yaparım. Öşçü aynı kayıl. Şuna. Aşçuna hak bağınız. Aşçuna hak. Zuhara namazda hak. Kâr yaranı bahsefalmazda. Pangıtayı pâkanımazda. Daha aşırayı mübaşıra halmazda. Kaç çoğadanın peyri? Öyküsmaz hak. Ana ve alimin nurun vahid. Bu da aliyi çağırken nurun. Lihaza yüço akbar güzide majlis. Az şu bugafın kuyne pahlovaskun yuhay mavludi kabul. Az zav truah Rajab panni maji Hazreti Fatima binti Asad radıyallahu ta'ala olmutimo imzayı yedi batınımız kabul olmaz. Onun taşırı Fatima binti Asad basçı. Yiçi Pekin Cenab-ı Resulü Karim sallallahu aleyhi ve sellem. Yiçi sınak Pekin. Yani ağaç ruhun oğuz Cenab-ı Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem buli babanın tidu dâgi mafarga. Buli vakti râv. Bağlı sabah gorayı râv. Padrav şuuyuz muvaçti. Padrav buli vakti. Ya Cenab-ı Abu Talib siz garas mazayım raçı. İmali? Cenab-ı Abu Talib siz garas mazayım. Yahay moç. Hazreti Fatima binti Asad. Yani konya roç Cenab-ı Resulü Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emsi muaciza-u şahir-i bazı tafsiri rivayet alam yecidika yetimen fâva. Van Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetim. Ava. Aşkurinaçya. Gahvara. Su gahvar ço Fatima binti Asad sinigam. İşte mübarek moç. Yeriye az dünya dray. Nebi Rahmetullah sallallahu aleyhi ve sellem'u vöcü panı ilahimaz. Ya, pannu dastımı panu vöcü ilahimaz. Önce ilahimaz, vöcü panı. Atmaz koluk karar. Patu vöcü ki panın pekin. Beka vakkat mı demoz. Resulullah parmağına. Huzura on panın kurdu kayıt. Su kurdu panın duduk Ali Murtaza'sını macı kaplamadı. Elinde hak kalsın. Gazbanayı hakkı sohbeti sağlaha. Baz biho hali koşalaha. İman sohbetin hüccu hak. İman sohbetin hak adı karnı kadrı. Kah bara kiman sahip olman ki tazgir akar. Yay Fatima binti Asad. Yaz gımız. Khanı Kabus tavaf karni. Kya? Tavaf karni. Ati vot doğan. Münyeş kiyan doğan parayı doyduz. Majen benim şuna doğat karam banjam değil. Bunu ucuz zehem kuda kharab tu badbaktan ayrı. Dapan agar aynı dardi ziya o zipan gaya Kabus mas. Aşe panu maju beni var. Aşına uçan kunsadan asam imasam normal yumzan hayatla zalana. Acanak tu doğan bak. Iz tahkir kari ho me tere ahli bayt kis khandamas koy. Yum kadar ke şunu da icras marla bulge. Yigay emis ko şok bukar Kabatullah tava. Yiman vot agi lebar peyam dardize. Vaynel hanay naba. Magar hikmeti khoda. İlahani khoda. Yani yiman av ye hosle deme. Şu garo o. Şu sahibi khan. Yizeyin khanı neber piye. Yizeyin khan basmaz. Az değil hıc göçü. Gumun çaka hacas. Umrah yetmez aysan da benim. Az ki uçu rukni yamoyni sayılışı kağıt prat devas. Açıvantim birinci şeydir. Birinci şey. İçi zinde karamat Ali Murtaza'sı. Yim tuhun narvız yasam dabağın. Timan banihana da şiyemat kal. Benim cevap koy. Timan banihana da kyan meta ve maz travun di kyan kal. Ye prat kya hiç azdı kabri kez diya var. Zinde uçuz ya prezisyon ne kaydı onun ağrısa.
Yottam özcünüzsüz ne prezyon. Kayse? İtrakiyle kabızı var. یہ دار کعبے کی کوئی دنیا کا میٹل سیمٹ بن نہیں سکتا جو پروردگار زندہ کرامت تھوس اس صدرار کعبس یم تمہ سات رکن یمانی کن جائے دس علی ولی اللہ سند ماچ کرن پر کرتم پرد پروردگار سان ماجم ترین دہن روز خانہ کعبس مز کتن دہن ترٛیٚیہِ دۄہہِ زاو حضرت شاہ ولایت یم احمق چھ یہ دپان أڑۍ کم یم اگر بہٕ تہِ آسہٕ ونُن بہٕ تہِ احمق دپان یہ چھُنہٕ تخصیٖص کٲنٛسہِ خٲطرٕ کینٛہہ یم چھ دپان خانہ کعبہ چھ پاک جاے اتہِ اگر علی ولی اللہ زاو یہنزے زبٲنۍ تتہِ ما پیوٚو مقرر تہِ وشو قرار کیا کوئی چونا یہ آیت ذہنس مزی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی سلیو گھر والو اللہ تعالیٰ ہم کریو تھی تیت پاک ریسی نش یوتا تمس پاک کرنا حق شو یہ پنس بوزس ست ازواجی تعلقات کر امس گو غسل فرض سہ ہیٚکیا یتھ پُشواچہِ مشیٖن تہِ أژِتھ پتہٕ غسل کرنہٕ چجایہ کہِ منٛز چھِ نفری علی مرتضیٰ آو وننہٕ بیٚیہِ أمِس خاندانس یم ہیٚکن حالانکہِ اہلیس علی مرتضیٰ یم ہیٚکن حالانکہِ جنابتس منٛز دِتھ مسجد نبی منٛز دِتھ ناپاک نہیں ہوتے یہ ناپاک نہیں ہوتے اور کیا انہوں نے صرف ایمان لا کے پاکی حاصل نہیں کی ہے یہ ازلی ارادے سے پاک ہوتے ہیں کیا یہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس دینت پہ واقع سلام ان چھ ازلا نہیں پاک زائی کعبس مز کتہ مے اوس موکن ذہنٕے یم آیہِ رات مثال سا مےٚ نِش یمو دوٚپ میٖرک صٲبُنک شعر اتھ وۄنۍ یی دلیٖل وۄنۍ لگ یہِ چھُ میٖرک صٲبن اتھ چھِ کٲشرِچ روایت یعنی یہِ اوس بچس بچس پتہ علی مرتضیٰ سٕنٛدۍ واقعات چھِ ییٚتہِ دٔپِو دُلدُل سوار شاہ حیدر اتھ چھُ غلط یِوان اولاد اعظم کم توپ پتن تۄہہِ چھو پاے کتھ مگر أسۍ ٲسۍ دِوان تیٚلہِ تہِ کریکھ نعرے حیدری یا علی یہِ چھُ غلط we have our own set of heroes بوزُن چھُوا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یم چھِ امی پاک دینت خاندانٕکۍ امی خانوادٕکۍ چھِ یِم چشم و چراغ ییٚلہِ زاے کعبۃ اللہس منٛز کتہِ یہ چھنا فضیلت یہ چھ فضیلت تذکرۃ خواص الامہس من چھ لیکھن سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان وقال مجاہد حضرت مجاہد چھ تابعی بس اسی کا اختتام حضرت مجاہد چھ تابعی ان پروس سعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان پر حضرت ابن عباس سوال تم انی اظن ما اکثر مناقب علی ابن ابی طالب من ثلاث الفہ میں چھنو گمان حضرت شاہ ولایت سن منقبت فضیلت آسن مش باسن 300 آسن دو پوائنٹ شخصا ابن عباس حضرت ابن عباس دوپنس بل اقرب الیک 30 علا بلکہ مے چھ باسان 300 چھین چھ دوپ 300 بلکہ بل دوپنس ات پٮ۪ٹھ تہِ چھُم نہٕ تسلیہ بلکہ لو کان الاشجار اقلام اگر کُلۍ بناوہوکھ قلم والبحور مداد سمندر بناوہوکھ نیل والجان والانس کتاب پت بناوک انسان تی جن لکھن وی ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب تو پت تحکن علی ابن ابی طالب سنن فضیلت وی احاطہ ہیک نکر کریت کیا
کیا دپن یم کیازِ کعبس منٛز آز ژےٚ کیٛاہ یم زایہِ کعبس منٛز امام حاکم چھُ ونان کُس دپان لقد تواتر الاخبار خبرٕ چھِ متواتر اتھ بارس منٛز گۄڈٕ دپو اکھ لطیف کتھ بہٕ اوسُس ٲدۍ تِمن بہٕ چھُسو تۄہہِ تی دۄہراوان بہٕ اوسُس دپان یِمن عزیٖزن ییٚلہِ امام حاکم چھُنہ نٮ۪مازِ ہٕنٛدٮ۪ن فضیٖلتن منٛز حدیث ونان روزٕ درنہٕ کِس فضیٖلتس منٛز حدیث ونان حج کِس فضیٖلتس منٛز سٲری دپان یہِ چھُ محدثن ہُنٛد سلطان یام یہ لاگن علی مرتضی سٕنٛز تعریف کرٕنۍ اہل بیتن ہٕنٛدۍ دپان وقال شیخن عجوزن یہِ اوس بُڈٕ أمِس ٲس پتہٕ عقل کمزور گٔمٕژ تۄہہِ کیٛازِ چھِو یِم ڈبل سٹینڈارڈ يقصون على أنفسهم تۄہہِ کیٛازِ چھِو یِم ڈبل سٹینڈارڈ ہوٚتِس گوٚو یِہوٚے حٲکم ییٚتھس گوٚو بُڈٕ أمِس اوس پتہٕ یاداشت تہِ مۄکلیومُت بیٚیہِ دپو بیٛاکھ کتھ علی مرتضی سٕنٛدۍ یِم فضایل بوزن ییٚمِس وٕچھِو تہٕ تٔمِس چھُ مسکراہٹ تٔمِس پھوٚل روے یہِ چھُ پکہٕ موٗنِتھ ییٚمِس مُژکری گٔے بٕتھِس بدبختس بیوقوٗفس تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُنافِقا تہِ چھُ پتہٕ آز چھنہٕ سبق کتہِ لسٲنی کونہِ شیطٲنی یہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ صرف چھُ کھتہِ فٲصل مومنس تہٕ منافقس أزیُک کانٛہہ عٲلِم نہٕ کینٛہہ بس علی مرتضی بس علی مرتضی بوزان چھُوا سُہ چھُ کھتہِ فٲصل نوٚن کڑان ؤلِو راتٕے کلاما مومن تہٕ منافق ژارُکھ بیوٚن کہوٹ لاگُکھ نانہِ حیدر محرم سپدکھ دانس دانس زایُن چھُ شاہ مردانس لوگ واہ 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 ییٚلہِ کہوٹ ژٕ ہمیشہِ اے علی حضوٗرو فرمووُس کرِ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کانٛہہ محبت مگر یُس مومن آسہِ تھایہِ نہٕ چون کانٛہہ بوٚگُز یُس زن منافق آسہِ شاہ ولایت سٕنٛز تعریف کرو تُہۍ وٕچھو بہٕ چھُس وۄنۍ بدنامٕے مگر وٕچھو واریاہن چھِ بمبر لگان تُہۍ دِیِو وَنان لگان چھا کٲنٛسہِ وۄنۍ چھو نہٕ مےٚ تۄہہِ نوٚو دِنٕچ ضروٗرت تۄہہِ تہِ چھو پتہ مےٚ چھِ پتہ ییٚمی منہاج القرآنٕکۍ بٲنِین اگر أمۍ صرف دپیٛا نٮ۪ماز ٲسۍزیو پران ہاں دیٖن کی دعوت دو بزرگو بھائیو دوستو یُتُے آسان ووٚنمُت یہِ اوس سارنٕے محترم مگر یاد أمۍ فضایلہِ علی لاگہِ وَنٕنۍ دوٚپُکھ رٹِس مُبارک تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس تٔمۍ سٕنٛزِ ماجہِ کروڑ پھِرِ یُتھ رٲتِس زینس پٮ۪ٹھ بولان چھُوا لہذا یہِ تھٲیِو خاطِر جمع وٕچھو اَسہِ کوٚر نہ صدیٖق اکبر رضی اللہ بڑِ بڑیو رضی اللہ یِہُنٛد دۄہ کوٚر نہ رٕتہِ پٲٹھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ یژھن ٹھُڈٮ۪ن مُڈٮ۪ن گبرن کرُن یہِ دۄہ مگر کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ نوٗن مےٚ نۄقطہ کٲنٛسہِ ژٲر نہٕ کٲنٛسہِ اسماء الرجال پیوٚو نہٕ کٲنٛسے یاد بہٕ دپہو اکھ کتھ مےٚ پوٚر سارنٕے واو بہٕ چھُسو پانے دپان مےٚ پوٚر اکھ ضعیٖف رٮ۪وایت مےٚ کریاو ٹیسٹ مےٚ ونیا کانٛہہ یہِ چھُ ضعیٖف با خۄدا اگر کٲنٛسہِ ووٚنُم یہِ چھُ ضعیٖف حتیٰ کہ اَسہِ چھُ اہلِ سُنت موقف کہِ فضٲیلن منٛز چھِ ضعیٖف رٮ۪وایت تہِ معتبر مگر اگرے تُہۍ یِہنٛدِس شانس منٛز متواتر حدیث تہِ پٔرِو توتہِ تہِ چھِ نوٗن مےٚ نۄقطہ کران یہِ بچاو یہِ کیٛاہ پرابلِم چھِ اڑٮ۪ن چھُو تۄہہِ پتہٕ لگان اڑٮ۪ن حدیثن نہ ہٲیِو کتہِ چھِ اڑٮ۪ن چھُو سندِ ورٲے تہِ دپان آمن نہ صدق نہ آسہِ بوٗز سٹینڈارڈ تھٲیِو دۄشوٕنی منٛز یورٕ تہِ یتھ نیامہٕ صٲبن دوٚپُن لوگُم سۄرمہٕ دۄن چشمن أکِس زیادٕ تہٕ بیٚیِس کم ہیوٗے تھٲیِو سُے گوٚو اہلِ سُنت والجماعت یُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز یکراے آسہِ تہٕ لہذا کیٛاہ چھُ میون گُزٲرِش یِم کتہِ زاے دپان یِم زاے کعبس منٛز پتہٕ دپان امامِ حاکم
دپان فی جوف الکعبہ کعبس میں کعبہ کس اندرمس حجرس مز آئی اصلی اس دپن صرف زائی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کعبس مز امام حاکم دپان امس وہم گومت مصعب بن عثمان راویس یہ زامت بلکہ اخبار سے تواتر سان مولائے کائنات زائی خانہ کعبہ ہم تزائی مرحبا یم تزائی یہ کیا چھو کھتر تھا کس چھن پرابلم کھانا کرنے زائی انکار نہ حکیم بن حزام زاون کعبس مز نہ بوزمت زائی مگر یان تھی دپیو مولائے کائنات زائی کعبس مز بس وسن چ روایت درایت تیل گوس علم اسماء و رجال یہ ہوتھس کیا آسن سوئی گوس تھی کیا علم حدیث پیون اکسی جا یاد بوزن چھو میون غرض چھو ونن ہمیشہ تھیو پن پالسی یکساں زائی کتہ کعبس مز یہ کعبس مز زائی کیا زائی کعبس غالباً ڈاکٹر صاحب نے ایک جائے ونمت عادل صاحب دپان مے ترو تم سند یاد دپن ڈاکٹر صاحب کت تام خطابس مز دپان مے ہسا سوچایو یمس شاہ ولایتس کیا کور خاندر فاطمہ زہرا پتہ ہسا آو مے وجدان مے دپ اگر ہو کور چھ نبی سن گھر نیچو گژھِ آسُن خدا صاحب نگاہ ڈاکٹر صاحب یہ تام ہو مگر اتھ غالباً راز الہ آبادی ہوں نشان دپن ہوئی کب ایسی شادی حضرت آدم سے تعلیدم نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا خدا چو لم یلے دن لگت تھے خدا صاحب نیچو ناز باللہ سو لم یلے دوبارہ نہیں میں سر ہیکن بحث کرنا سن کی تمس چھن کان نیچو ناز زاو کچ میں زیس کا مگر یہ گوبر کئی زاو کمی کاروک نیچو اوے یہ امام زین العابدین اس پسر درباری یزید اس مز ہتھ کڑ کنت یزیدن دپن یہ کس سگو زین العابدین وہ تھول دپن انا ابن کعبہ یزیدہ بگوس کعبک فرزند انا ابن زمزم و صفا یزیدہ بگوس چاہر زمزمک تو توہر صفوک فرزند کیا جی یمن چھ باب اتہ باب اس زامت تھی دپیو تھی کیا یہ دہ کران تھی کیا یہ دہ کران ترایو صحابی رسول چشمن پہ اہل بیت اطہار چشمن پہ مگر اس بیاکھ نسبت اس بب سن یہ عقیدت کیا وہ عقیدت خلیفہ چارو کس امیر المومنین علی مرتضی مگر عقیدت کیا باب باب اس پیر سن دو اس بب سن دو اس بب سن بندان اب دپن میں یہ جاہل کیا ون بب سن بندان یہ اس باب کیا فقیر گو خاک نشین یہ ابو تراب یہ سارے نجمتن باب یہ زائی خانہ کعبس مز دپن میرک صاحب یہ پیوم یم دپ مے رات بزرگ نشار مے روز ذہنس مز دپن کعبس طواف کران زامت لبیک پران آمد از حق گوہر کر یاد علی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی زان اعلی دیو فتوا علی گو میرک صاحب وجک علی زان اعلی علی چھ شاہ والا ولی ہم سو افسر کر یاد علی علی یہ کعبس مز زاو ون چھ سوالس آخری کت بہمو رکھ کیا دپیا میں عقید کیا چھو چنا گو ابو بکر عثمان عقید کیا گئی عقیدت عقیدتس مہ کرو کنفیوز کی بہت زنشس صبن ڈیٹ زنشس صبن ڈیٹ یہ کھانا اخن ون زیادہ
حتیٰ کہ عقید چھٹی سروری اولاد آدم شاہ عبدالقادر عقید چھٹی مگر اس تب برانڈس تل بسان عقیدت چھ بار بار دپان میانہ آغاز بنگن وریا عقید گو عقیدت گئی عقیدت میں شاعر ولایت یہ میانہ دلک مسئلہ ژے کیا عقید میں کی چراغو ابو بکر عمر یاد گئی عقیدت میں دس کن سات تنفیس کریک یا علی ژے کیا پرابلم صدیق اکبر برق بلا فصل خلیف مانت میں دس کن سات دلس بہ دپ حیدر کلندر ژے کیا پرابلم عقیدت کیا عقیدت 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 تہ گژھِ نہٕ چھیڑُن کُلہُمس مگر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس عقیدتس تہ گژھِ نہٕ چھیڑُن یوٚت تامتھ نہٕ سۄ عقیدت سۭتۍ ٹکراے اگر عقیدُک سوٚت آسہِ ژوٚٹ اَسہِ ژٔلۍزیو ہوٚٹ مگر عقیدتس منٛز مہ دِیِو دخل تۄہہِ دوٚپمُت پیٖر نصیٖر الدیٖن نصیٖر رحمت اللہ علیہ تم دخل دیتے ہو بیٹا عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری لہذا یہ عقیدت أزیُک دۄہ کیٛاہ چھُ کتھ کٔرِو یہ عقیدت امہِ سۭتۍ أسۍ عقیدٕ نِش نٮ۪بر درٛاے نہٕ کینٛہہ بوٗزِو کینٛہہ بیٚیہِ بوٗزِو عقیدس چھِ آسان حد اتھ چھِ آسان ژور باونڈری عقیدت چھُ آسان مجد ییٚلہِ عقیدت گلوٗ بنہِ سُہ انہِ عقیدس تہِ فساد مگر عقیدت یُس زن بذاتہِ کھۄتہٕ پاک چھُ یہِ چھُ محبت لولس چھُنہٕ دۄہ تتھ دوٚپُکھ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب مومن سندس نامہ اعمالس آسہِ گۄڈنیتھٕے لیٖکھِتھ ژےٚ چھُ یا حیدر کرار سُنٛد محبت کِنہٕ یعنی حیدری چھُکھا کِنہٕ ولایت علی چھُکھا مانن کِنہٕ یہِ آسہِ گۄڈنیتھ سوال تتہِ چٲنِس نامہ اعمالس پیش لفظ لیکھِتھ کر تہٕ ٲش وۄنۍ چھُے پانس تامتھ زایِم خانہ کعبس منٛز پتہٕ روٗد سوال ییٚمہِ ساتہٕ فتح مکہ سپُد کیٛاہ سپُد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوٚن حضرت علی کوٚر سوال دوٚپُن تاکہِ پیغمبر بُدارٕچ شانہٕ ژٕ تھاو آز قدمِ رنجہ مبارک میٲنِس پھیکِس پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو حظ کعبس بدل ہیرٕ وٲلِو پشہِ پٮ۪ٹھ چھتہٕ کٔر بۄن رسول اللہ فرمووُس کیٛاہ پیرافریزنگ چھُس بہٕ پانے کران کیٛاہ ولایت ہیٚکیٛا نبوتس کیٛاہ ؤلی ہیٚکیٛا اتھ تہِ بنووُکھ تماشے یہِ کوٚرُکھ مقابلس منٛز ہُہ گوٚو کم تہٕ یہِ گوٚو زیادٕ یہ تۄہہِ شراڈر کم تہٕ زیادٕ یہ چھا کم فضیلت یہ چھا کم صدیق اکبرن نی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاڑِ سورس تامتھ دوٚپمس سوٲرۍ نہ حظ واتہِ اور یا رسول اللہ مےٚ ما گوٚو ژیر زیادٕ سوٲرۍ نہ حظ واتہِ اور کینٛہہ بہٕ حظ نِمتھ کتھ پٮ۪ٹھ